Mahama wakwaba GC and page so midi ede adwoa searchim ene ni dey di kan ya wo de ehwe me a mesra wona wa subscribe to my channel fa wonsa me a notification bell ne so wo be a notification ene sa ne news de betum bia wo be nya bia tie anase wo be nya bia hwe e wo GC and page ha Ghana fo bia komadwen e de akere eye omanpani dada His Excellency John Dramani Mahama. Na omanpani dada John Dramani Mahama, with all due respect, Ghana fo bia komadwen akere wo nti e besro so wo betie ensem a Ghana fo e ka akere anase enkra Ghana fo eto e de emane no enye me na meka Ghana fo na eka na ensem a Ghana fo bi e ka akere eye omanpani dada John Dramani Mahama nyina ne se abato e ya de a e de entokwa eba abato etumi ebo oman abato ese eniema bebre enti 2024 aba na yeba beto no NDC fo mpanifo munye steady na mo nsem bia mo keka afenso Ghana fo bi e kire se oman pani dada John Dramani Mahama wo hwe na se unigidi ewo electoral commission ni mua brebramba amane mba stand enye bi me ha ho kra se wo be flag bearer e de ama NDC ama yukono anase wo be stand as presidential candidate e wo Ghana hanom na ya to so aba because already no nigidi e wo nyesi ni mu enti sa gidi a woni e be nam so e na mo achidifo na de ntokwa aba ye mpentokwa wo Ghana ha ye pass medwe ye tie politicians mo mo ayen ye na ye fight nti ye mpentokwa bia ensem say na Ghana fo e ka kire o mampani dada John Dramani Mahama me de minim ho hwe enye me na meka na de nti Ghana fo bi akekomo adwen de akire mampani dada John Dramani Mahama no emu enchiremu ni Nigeria fo ato aba na Nigeria fo eba beto aba no omo yi African empanifo so omo enkonkohwe abato ne so na African empanifo ni bi omo yi no eye omanpani dada His Excellency John Dramani Mahama na oka ho na omanpani dada John Dramani Mahama kopiem e wo Nigeria no or the ensemble etudwa efa electoral commission na adofo yentie ensema omanpani dada His Excellency John Dramani Mahama editudwa e wabra okopiem e wo Nigeria memua enam so Ghana youth ni bi so e kom adwen e de ekire no ensem say e na oditudwa and I quote, "One thing that has struck me in my pre-election mission in Nigeria for the West African Elders Forum is the confidence all the candidates and parties have expressed in the Independent Electoral Commission. They all testify that INEC has listened and taken their concern on board. Unfortunately, I can't say same for my Electoral Commission, which was once among the best election management agencies in the world." Hey, omanpani dada John Dramani Mahama na and some omanpani dada John Dramani Mahama eken NDC fo eye mo ankasa mo chairman ora ese edun ketia na wa ba bonten abeka se mo ankasa 2020 aba na ye toye no mo antumi ancolation mo results mo antumi enya figures no mpo improve say mo wini ya na se mo lose into omanpani dada John Dramani Mahama o se mo ni confidence ewo electoral commission ni mo no etwetwe ya so kakra because mo ankasa as a party no kra no mo antimi am put more figures together I say mo wini and I say mo lose ya. Why then do you have to write this thing say wo nigidi ewo electoral commission ni mo na ye fa no to nche no ye be hwa Nigeria ba no mo to no Nigeria celebrities, musicians, movie actors, actresses and na youth ni nyina wo hwa nipa ba ko pe no mo pe Peter Obi na omo to aba ni wie no de wie na akenkan ne ekọ no bia gidi se Peter Obi ene wan wini but ene enyo no eno wini ni pafoforo ena owini na wo hwa celebrities no Nigeria celebrities no omo page a do omo kenya ne se aba no wo wiem into omanpani dada John Dramani Mahama wo so wo gidi ewo Nigeria abato ni mo no ye nhye da enti asesa inti kwana brebio na yenti ensem a Ghana fo bi so eka ede ekire omanpani dada John Dramani Mahama enye me na meka we eye akwesi we ye kwesi asamwa na ochese John Dramani Mahama stop talking rubbish about Ghana Electoral Commission na dododo ena ode hyewo enye me na meka nipa na no kan because o ye Ghana ni a ochese on pentokwa we so e kire se Mahama
Ujimedodo Aba. If you don't have confidence in the EC, then it's better for you to talk to the Nigeria INEC to come and monitor your election for you 2024. And when so say you have decided not to have confidence in the EC because you are incapable of collecting your results. A lot of respect for you because you are my brother, but you always disappoint when it comes to looking for power. You have forgotten that it is only Allah who can give and take. Good evening, Mr. President. And when so HSS, stop drinking that your nonsense drink to be writing such nonsense on social media. Opini, use your head, kakra. Where Felix and also HSS, I am so sure that until you or NDC win party under the current EC chair, there's no way that you will trust her. But I'm sorry to say that. Dramani Mahama ono tifia o man ni so mfa so bia ono kura de oye ne se Ghana fo nya aduane papa ebedi gare ni e pesi kire aguma no asa na te no de aguma maye enti investors afri amano ne ebebie enwuma e wo Ghana no ono so na mo boda wuro se Ghana ma obi amfa ni sika ma ho ma obi amfa ni sika ma ha na o man na sei o timi ko fa obi soja police ni ayie e de ko se monhwe meka se man na se ya monhwe e na ndc fo ne yaku omo no chese wono otimi free diplomat nyina no aka chem se aba na eto na free and fair but media mempe Ghana ye yonti me ka kira mu se aba no ewiemu akoso eno na nada pa ada adi ya ne wo hu boto ano emfa korapo entimi enhyemi ono po wotu kwan koye ono ani private ade no na dodanko akufado tu kwan bia wotu gan e wo Ghana dimu under no circumstance and akufado etu kwan sa mia nkasa mekoje ma homeje oman ni sika da. I'm putting it on record. And that no circumstance may catch now say akufado presidential way convoy car or timuno e yo no ani bottom ska dia aka hu bia eye mine dia security e ka no ho na no so dia wontimi mbeka wo kura po wo kura wo hwe mi wunya sika kakra bi pe no afa bodyguard na ntisa Ghana mampanyi enti security ni de yentimi ntwitwa mfiri no ho but car what team said the team pa de ne ko bulletproof de ne ko de ne ba no ono ani bottom ska we na che papa ne dwen man no John Dramani Mahama ye to abawie 2016 ore ye no mo hwe mra a wo hyehye to ho obeka kire Ghana se Ghana foi Vice President's Lodge mefa mpesa mefa ya media munyina ya manimsam wan fere esa tro letter kra de brand people for say monfa mame o man na japade no abeso 4 years ma di president mefa abo me bonam de akofie di ewuo waba bese ade o bese no enti wa wie no okwa wo fa man japade e na Ghana for sorry say he ehe ni ha